beginning with the inaugural ceremony in few minutes from now. The chief guest for today's inaugural ceremony, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, shall arrive in next few minutes. And we going to begin with the inaugural ceremony. I would like to welcome you all for the job fair organized by the Goa Human Resource Development Corporation in collaboration with the Office of the Commissioner, Labour and Employment, Government of Goa and Verna Industries Association. For the inaugural ceremony, we have the guests on the days, beginning with the Honorable Chief Minister, being the chief guest for today's inaugural ceremony. Shri Movin Gudino ji, Honorable Minister for Industries, Transport and Panchayat Raj. Shri Alexio Lorenzo, Chairman, Goa Industries Development Corporation. Shri Rudolf Fernandez, Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Dr. V. Kandavelu, IAS Chief Secretary, Government of Goa. Shri Antonio Vaz, MLA, Kortalim Constituency. Shri Deepak Naik, Vice Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Pravimal Abhishek, IAS Managing Director, Goa Industries Development Corporation. Shri Gurudas Desai, Managing Director, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Rajesh Asgamkar, Commissioner, Labour and Employment. Shri Kalpak Arware, President, Verna Industries Association. Shri A.P. Pradeep Da Costa, President, Goa State Industries Association. All the distinguished dignitaries shall be gracing this occasion to inaugurate the Job Fair 2026. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, has arrived, requesting you all aspiring candidates to kindly have a huge round of applause for the Honorable Chief Minister of Goa, under whose visionary leadership we are hosting today's job fair. Requesting all the candidates to kindly rise and have a huge round of applause for the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Requesting the Managing Director of Goa Human Resource Development Corporation, Shri Gurudas Desai ji, to kindly escort the dignitaries on the days. Shri Mervyn Gudino ji, Honorable Minister of Industry, Transport and Panchayat Raj. Shri Alexio Lorenzo, Chairman, Goa IDC. Shri Rudolf Fernandez, Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Dr. V. Kandavelu, IAS Chief Secretary, Government of Goa. Shri Antonio Vaz, MLA, Kortalim Constituency. Shri Deepak Naik, Vice Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Pravimal Abhishek, MD, Goa IDC. Shri Gurudas Desai, Managing Director, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Rajesh Asgamkar, Commissioner, Labour and Employment. Shri Kalpak Arware, President, Verna Industries Association. Shri A.P. Pradeep Da Costa, President, Goa State Industries Association. Requesting all the dignitaries to kindly occupy the seats on the dais. Good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all for the inaugural ceremony of the Job Fair 2026, organized by the Goa Human Resource Development Corporation in collaboration with the Office of Commissioner, Labour and Employment and Verna Industries Association. A platform that truly reflects the Goa government's vision of empowering our youth and strengthening the bridge between the talent and opportunity. Today's Job Fair is not just an event, it is a gateway to aspirations, a stepping stone towards careers, and a celebration of Goa's growing industrial and employment ecosystem. We are proud to share that about 25 reputed companies from diverse sectors have come together under one roof, offering more than 1,200 job opportunities across various streams, including ITI, engineering, pharmacy, science, commerce, and arts. This initiative is a testament to Government of Goa's commitment towards creating employment and nurturing skilled talent within the state of Goa. With great enthusiasm and hope, we begin this significant initiative that's shaped countless careers and futures. To begin with, I would like to request the officials and the volunteers of today's program to kindly welcome the chief guest for today's function, Honorable Chief Minister of Goa, with a pot of flower and plant, a symbol of love and gratitude. Also, I request to present a pot to Shri Movin Gudino ji, Honorable Minister for Industry, Transport and Panchayat Raj. Shri Alexio Lorenzo, Chairman, Goa IDC. Shri Rudolf Fernandez, Chairman, Goa Human Resource Development Corporation.
Dr. V. Kandavelu, IAS Chief Secretary, Government of Goa. Shri Antonio Vaz, MLA, Kortalim Constituency. Shri Deepak Naik, Vice Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Gurudas Desai, Managing Director, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Rajesh Asgamkar, Commissioner, Labour and Employment. Shri Kalpak Arware, President, Verna Industries Association. Shri AP Pradeep Da Costa, President, Goa State Industries Association. Thank you very much. We shall mark auspicious beginning of this ceremony with a unique tradition of watering the sacred Tulsi plant, a divine symbol of purity, positivity, and prosperity. I would like to request all the respected dignitaries on the dais to kindly water the sacred Tulsi plant and mark the auspicious beginning of today's Job Fair 2026. Huge round of applause, dear candidates. Tulsi plant is believed to bring peace to the surroundings and blessings to every new beginning. Just as Tulsi nurtures life and heals, may this noble initiative nurture the dreams and aspirations of every candidate present here today for the Job Fair 2026. As our esteemed dignitaries water the Tulsi plant, let it signify the sowing of seeds of opportunity, growth and success that will flourish into bright futures of our young Goa. Now may I request the Managing Director, Goa Human Resource Development Corporation, Shri Deepak Desai ji, to kindly welcome all the guests. Gurudas Desai, sir. Sir. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome from Gurudas Desai, MD, Goa Human Resource Development Corporation. It is our pleasure to have you here today. We are excited to embark on this journey together and share this special moment. Your presence adds significance to our gathering and we look forward for a fruitful and engaging event. On behalf of the entire team, I welcome Chief Guest of today's function, Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, who is the brain behind conceptualizing this concept. He is one of who is strived tirelessly and wholeheartedly for well-being of the Goans and especially Goans youth, toward their success and achievement. Sir, we are very grateful to you for blessing this event and blessing the Goan youth. I also welcome the Honorable Industry Minister, Trade and Commerce, Sri Marvin Gudino, sir, the Honorable MLA, Sri Rudolph Fernandez, Sri Alexo Lawrence, Sri Anton, MLA, the Vice President, Deepak Naik, the Chief Secretary of Goa Government, and the respected employers, industry partners, and dear job seekers. It is my privilege as a Managing Director of Goa Human Resource Development Corporation to welcome you all and thank you for your presence today. This job fair reflects a strong commitment from all stakeholders to create opportunities, support employment, and strengthen the connection between the industry and the skilled talent in Goa. This event has been jointly organized with the Office of the Labour and Employment and Verna Industrial Association. Such collaboration between the government and industry is essential to ensure that our youth are not only skilled, but also gain access to the right employment opportunities. We are deeply honored by the presence of our chief guest, the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose vision and leadership continue to guide the state towards inclusive growth and employment generation. We are equally grateful to the Honorable Industry Minister, Sri Marvin Gudino, sir, for his continued efforts in strengthening the industries and creating an enabling environment for economic development of Goa. I would like to express my sincere appreciation to Sri Rudolph Fernandez, the Chairman of Goa Human Resource Development Corporation, for his guidance and support, and Sri Alexo Lorenzo, Chairman of the Goa Industrial Development Corporation, for his valuable contribution in supporting the industry participation.
I extend my thanks to our respected MLAs, Antonio Vaz, and Vice Chairman Sri Deepak Naik, whose presence and encouragement. I take this opportunity to thank all participant companies and recruiters who have come forward to offer employment opportunities. Your support plays a crucial role in shaping the future of workforce in Goa. I also congratulate all the candidates present here today for taking these important steps towards building your career. Let us continue to work together to create more opportunities, support our youth, and contribute to the growth and development of Goa. Once again, I warmly welcome you and all wish this job fair 2026 a very success. Thank you all. Dev Bani Puri Sagre. Thank you, sir. It is now my privilege to invite dynamic leader who has been instrumental in strengthening Goa's industrial landscape and creating new avenues of employment for our youth. May I now respectfully invite the Honorable Minister for Industries, Sri Mervyn Gudinoji, to kindly address the gathering and share his invaluable insights. Our dynamic Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, our Honorable MLA from Kurtori and Chairman of IDC, Mr. Reginaldo Lorenzo, Mr. Kalpak Alware, President of VIA, Verna Industries Association, Mr. Desai, Gurudas Desai, MD of Human Resources Development Corporation, our Chief Secretary, Dr. Kandavelu, our Honorable MLA from Santa Cruz and Chairman of this very corporation, Human Resources Development Corporation, Rudolf Fernandez, our Honorable MLA from Kortalim and Chairman of Handicrafts Corporation, Mr. Antonio Vaz, Vice Chairman, Mr. Deepak Desai, our Small Industries Association President, Mr. Pradeep De Costa, all the other government officials, officials of IDC, my dear young friends who have come for this job fair, members of the press. First of all, I want to congratulate the Industries Association along with Human Resources Development Corporation for organizing this job fair for our young youth from all over Goa. As you know, industrial estate, among all the industrial estate, is the most progressive industrial estate and the biggest and the best industrial estate. Just this morning, we even inaugurated the small hall and additional infrastructure, which shows up what are things available for better performance and better working. I congratulate the Honorable Chief Minister as well for taking the initiative and clubbing the Human Resources Development Corporation along with Verna Industries Association as well as the other departments. And we plan to carry this type of job fairs all over Goa, not only at Verna. Earlier, I did have such a job fair even in the Chikalim Panchayat. Sometimes, in spite of the ample opportunity available, in spite of people available for those jobs, we see that effort is lacking to see and integrate both the things and see and put people on the job. We have such renowned companies. It is a known fact. We cannot employ everybody in government jobs, even if one is aspiring to. But this will be also, I think, an additional qualification. If you work here and if you apply for a government job, definitely you will have preference. But at the same time, today in the private sector, if you work hard, if you are focused, if you have those skills, I want to say that you will rise to in bigger positions, you will build up your career, you will be able to utilize your skills and as well as study and educate yourself even further to be eligible for even bigger things, which I am sure you are bound to do. I, for one, want to mention here that as far as
is concerned, as far as the government is concerned, with the new policies and transparency which we have brought about, with more digital footprint, thanks to our Managing Director, Pravimal Abhishek, working alongside, doing to what task assigned to him, I think today it is a whole new situation. Goa was known only for tourism at one point of time. Today, slowly but steadily, it is being known for industry, for good industry which is coming up here in this beautiful state of Goa. While we welcome eco-friendly industry, while we red category industries are not encouraged at all, I think there is a good footfall of industries coming up in a nice way, building up jobs for our young youth, and I'm sure you are going to take advantage and utilize even this particular job fair to get yourself gainfully employed. My experience is in the previous job fairs, sometimes our people are not as skilled and technically qualified. Yes, the government is doing it under skilling, upskilling, which our Honorable Chief Minister is doing through the educational sector, in the educational sector. But specifically to those industry who need certain people, I have always been saying, you all also should take, the industry also should take initiative to train certain people and gainfully employ them. You cannot expect each and everyone to be trained for that particular job. And this is the way the footfall of Goans is going to increase in all the industry. By this job fair, I am very happy. It is going to dispel one notion. When an industrial estate, or even for that matter, other industrial estates, a narrative was sought to be promoted that only outsiders are being encouraged. Locals are not there. If you really look at the figures, if you really look at the number of Goans employed, it is a happy figure that locals are being employed, and this type of job fairs will definitely improve and build up on locals getting gainful employment on in all these industrial units which are here. And I must say that these industrial units are just not small units. Some of them are multinationals, some of them are foreign companies, some of them are well known all over the world. It is a prestige to work in some of these organizations. So please find for yourself a place. See that you answer your interviews properly. See that you make yourself available in a manner that they feel like employing you, and you become part of the family of that particular company. With that spirit, it will be a relationship you will help to grow between you and your company. Build up the company profile. See that even more companies come here and set shop. And this is how we plan to move forward. Once again, I congratulate all of you in advance that you should be gainfully employed. You should get the job. Do your best, work hard, and you will come up in life. With these few words, I once again thank all of you for coming here in such large numbers. I thank the VIA for organizing this, as well as the Human Resource Development Corporation. And with initiatives like this, our state is going to grow from strength to strength. We'll march forward in progress, and we'll move forward under the dynamic leadership of Dr. Pramod Sawant, and with participation. Such participation really sends very healthy signals for everyone, all the stakeholders, so that good things happen for the betterment of our youth of Goa. Thank you very much indeed. Now I request all the dignitaries on the dais to kindly inaugurate the job fair. Huge round of applause, dear candidates. It's now my proud honor to invite a visionary leader whose vision and commitment towards the progress of Goa has consistently focused on empowering the youth and creating meaningful employment opportunities.
Under his able leadership, the state has witnessed several progressive initiatives aimed at skill development, industry collaboration, and job creation, ensuring that the youth of Goa are not just job seekers but future nation builders. Its strong support for platforms like this job fair reflects a clear and determined vision to bridge the gap between the talent and the opportunities, and to build a self-reliant and prosperous Swayampurna Goa. May I now humbly invite the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, to kindly address the gathering and share his valuable thoughts. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या पहिल्याच प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या जॉब फेराक आमच्या मदीं आसात आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर मार्विन गुदिनो, IDCचे चेअरमॅन बाब एलेक्स रेजिनाल्डो, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब रुडाल्फ, आमचो खादी ग्राम उद्योगचे चेअरमॅन आणि कुट्टाळचे आमदार बाब आंतोनियो वाज, म्हजो मित्र JHRDCचो वायस चेअरमॅन बाब दीपक, त्याचबरोबर आमचे राज्याचे CS मिस्टर कंडावलू, ह्या कॉर्पोरेशनचो MD बाब गुरुदास देसाय, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमच्या इंडस्ट्रीज रिप्रेझेंटेटिव्हचे त्यांचे दोगूय जाण रिप्रेझेंटेटिव्स, इंडस्ट्री असोसिएशनचे बाकीचे रिप्रेझेंटेटिव्स उपस्थिता मदीं आसात आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो, सगळ्यात पयली हांव तुमच्या मना काळजांतल्यान स्वागत करता. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या आमच्या ऑर्गनायझेशनान पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो प्रायव्हेट सेक्टरांतलो हो जॉब फेअर ऑर्गनायज केला. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणजे कितें हें मुळात तुमकां समजपाक जाय. कदाचित थोड्या जाणांक खबर आसचें ना. गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आनी हावजकीपिंग सर्विसीस ह्यो दोन सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले. भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले, आउट ऑफ स्टेट सोड. पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, कोण 10वी फेल आसतलो, 12वी फेल आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय ह्याय जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता. आमचे भयण एक मदीं सेक्युरिटी गार्ड म्हणून मदीं जी उबी आसा विच इज एन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे सेक्युरिटी, 2014तल्यान ही सगळीं भुरगीं ह्युमन रिसोर्सान जॉयन करपाक सुरवात केली. तांकां वेल ट्रेन केली. 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिली. आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबांत आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबांत आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबांत आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान जॉयन जावपाक लागली आनी सेक्युरिटी आसतली, होमगार्ड सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हावजकीपिंग आसतली. आनी हातूंतल्यान आमी हेंकाच ताज्या उपरांत तांकां जेन्ना 2 वर्सां कंप्लीट जाली बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबात एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉयन जाले थ्रू द रिजर्व कोटा. ही तांच्या खातीर खरोखरूच सांगता अभिमानाची गजाल आसा, कारण सेक्युरिटी गार्ड म्हणून एखादो भुरगो जो जॉयन जाता ताका पुलीस म्हणून जेन्ना पुलिशेर वचपाक मेळटा ताच्या खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली. आमच्या कडेन जॉयन जाल्ले हांव सक्सेस स्टोरी सांगतलो आसत जाल्यार खूब आसा म्हज्या कडेन. कारण 12वी म्हणून भुरगे जे जॉयन जाल्ले ताणें आपलें ग्रॅज्युएशन एज्युकेशन कंप्लीट केलें आनी शी जॉयन इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एज अ लॅब एसिस्टंट. अशी कितलीशीच भुरगीं कारण फर्दर एड्युकेशन तेंचें कंप्लीट करपाक आमचें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन तांकां जी स्कॉलरशीप जायी, इट इज नॉट ओन्ली द स्कॉलरशीप बट तेची एंटायर फीस फॉर द एक्सटर्नल एड्युकेशना खातीर आमी पेड करता. ह्युमन रिसोर्सांतलो जॉब हो तितकोच ESI आसतलो, PF आसतलो किंवा ताका 100% इन्क्रिमेंट दिवपी वो जसो गव्हर्मेंटात इन्क्रिमेंट मेळटा, गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा त्याच धर्तीचेर ह्युमन रिसोर्सानूय मेळटा. आयच्या घडीक मोर दॅन 5000 भुरगे हे ह्युमन रिसोर्सांत काम करता. नॉट ओन्ली एज द सेक्युरिटी आनी हावजकीपिंग, जाल्यार आमच्या कडेन ड्रायव्हर, MTS, ज्युनियर स्केल ऑफिसर, कॉम्प्युटर ऑपरेटरा पासून सगळे जाण म्हणजे ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे, चलयो आनी चले सुद्दां काम करपाक लागलेले आसा. आमी जेन्ना इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन उलोवपाक सुरवात केली तांचें म्हणणें की हय आमचे कडेन आमी जरी आफयले आसत जाल्यार भुरगे येयना. आमी म्हटलें 2 गजाली आसा. एक की पयल्यान पयली
तांकां जॉबाची शुअरिटी ना, जॉबाची सेफ्टी ना, तुमी केन्ना काडून उडयतले हाजी तांकां म्हणजे हाजो तांकां गॅरंटी ना की केन्नाय काडून उडोवंक शकता. आमी म्हणटा ते म्हणपा लागले की हय आमच्या कडेन जर बरें काम करीत जाल्यार आमी कोणाकूच काडून उडयना. म्हळ्यार एक अविश्वास जो क्रिएट जाल्लो आसा गोंयच्या भुरग्यांच्या मदीं तो खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय. सो दॅट वी कॅन स्टार्ट विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आमी म्हणलें की ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉयंटमेंट दिता, तुमी तेंची आमकां जी आहा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता. आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात इट इज एप्रॉक्सिमेटली 6,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां. 3,000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात. वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या. पयल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1,300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंटूय लेटर दितले. हाजो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले. उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या, म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना. जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटा आसा तांकांच त्यांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले. म्हणून फक्त 1,300 जणांचे आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीच्याचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी अरे डिस्मूट जावचें न्ही. आमकां 100% म्हणजे जो जॉब करपाक सोदता ताका जॉब दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. म्हणून हे पयलें पावल आसा. हातूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. हांव परत सांगता, तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोवर कॅटेगरींतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरींतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉयन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार ऑप्शन इज ओपन. तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनूय त्यांचे जॉईन जावं येता. अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन इयर इन द प्रायवेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर दोज वर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायवेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आनी फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज हू आर कंप्लिटींग द 1 इयर इन द प्रायवेट सेक्टर. हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो. म्हणून आयच्या घडीक तुमी जेन्ना जॉयन हांगासर जाता तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटांतल्या जॉबाची बी ऑपॉर्च्युनिटी तितकीच ओपन जाता. उरता उरलो दुसरें म्हणटाले तुमी तुमचें स्टाफ सिलेक्शन आसा. हय आमचें स्टाफ सिलेक्शन आसा, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा. बट तुमकां कळपा खातीर सांगता हांव आज MTS आनी LDC जरी जातलो आसत गव्हर्मेंटात जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. विदावट एक्सपिरियन्स तुमकां कोणूच सिलेक्ट जाल्लो कॅन्डिडेट सुद्दां जर ताच्या कडेन एक्सपिरियन्स ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटात घेवंक शकना. हाजो आमी ऑलरेडी नोटिफिकेशन काडला. हाज्या पयलीं घेताले. तुमी हांगासर केल्ल्या जॉबाचो एक्सपिरियन्स वो ऑलरेडी प्रायवेट सेक्टरांतलो एक्सपिरियन्स वो गव्हर्मेंट सेक्टरांत तुमकां म्हणजे आमी ग्राह्य धरतले की डॅट वील ऑल्सो कन्सिडर्ड एज युअर 1 इयर एक्सपिरियन्स इन द प्रायवेट सेक्टर वो गव्हर्मेंट सेक्टरा खातीर तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर्ड करतले. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आज मोठ्या व्हडा उमेदीत तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. म्हाका खूब खोस भोगता आमच्या इंडस्ट्री एसोसिएशनचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स हांगासर विशेश करून फार्मा कंपनी आनी मल्टीनॅशनल कंपनीज हांच्यांनी व्हडलो पयलो इनिशिएटिव्ह घेतला की हय आमकां गोंयकारांक जॉब दिवपाक जाय. आमी जेन्ना आपयता तेन्ना म्हणून तुका वेगवेगळे कडेन एडवर्टायज करचें पडटा म्हणून तांच्यांनी घेतलेले इनिशिएटिव्ह. आमी जशें म्हणटा की आमी आमकां प्रेझेंट कशें करतले फक्त क्वॉलिफिकेशन आसून जावचें ना. आमी आमकां प्रेझेंट करचें पडटलें आनी जेन्ना आमी आमकां प्रेझेंट करतले तेन्ना त्या इंटरव्यूक आमी सिलेक्ट जावपाक शकतले. म्हणून ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या सगळ्यांच्या खातीर आसा आनी नक्कीच गोंयांतली युवा शक्ती ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा खातीर खंयसरूच फाटपी पडचें ना. हो एक पद्दतीचो प्लॅटफॉर्म आमी म्हणटा आनी ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या खातीर आमी रेडी केल्ली आसा टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. आमी सातत्यात म्हणटा जिवनात खंय तरी बदल जातलो आसत जाल्यार तेजी खंय तरी सुरवात जावची पडटा. कोणी तरी तेजो प्लॅटफॉर्म करून दिवचो पडटा. तो प्लॅटफॉर्म आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या कॉर्पोरेशनान क्रिएट केला आनी म्हाका खात्री आसा आमी इवन दो तांकां म्हटलां की इन फ्युचर जर भुरग्यांक ट्रेनिंगेची रिक्वेस्ट आसत ते 3 म्हयने ट्रेनिंग जाय आसत 2 म्हयने ट्रेनिंग जाय आसत आनी विथ द स्टायफंड म्हणजे दे आर ऑल्सो रेडी टू पे फॉर द स्टायफंड फॉर दॅट पर्पज आमी इन जॉब म्हणजे तांच्या कंपनीनूच ट्रेनिंग दिवपाची तयार आसा. अदरवायज आमी आमच्या एसोसिएशनाच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फतूय बी
तांकांय बी जॉब दिवपा म्हणजे ट्रेनिंग दिवपाची तयारी आसा. आज फर्स्ट फेजीस 25 लिडींग कंपनी फ्रॉम द वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट हांच्यानी ऑलरेडी इंटरव्यू घेवपाक सुरवात केल्या. दनपार म्हणजे आमी म्हणटा अशें 5 पर्यंत इंटरव्यू चालू उरतलो. म्हाका खबर आसा म्हणजे आयचे इंटरव्यू एखाद्या वेळी म्हणजे सगळ्या जाणांचा इंटरव्यू जरी जालो ना म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली दिसाक ते 1,500 जाणांचे इंटरव्यू घेवपाक शकतले. बट त्याच्या वयल्या सगळ्या भुरग्यांनी जरी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलां आसत जाल्यार तुमचो रेज्युमी तुम्ही सबमीट करून चलात. येता त्या 10 दिसाच्या भितर आमी 100% तुमकां परत हांगासर तांकां कॉल करपाक लायतले आनी सगळ्यांच्यो ऑफर्स मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी म्हटलां की 1 मेच्या पयलीं तांच्या पर्यंत ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंट्स दितले आनी 2 तारखेच्या पयलीं अशा भुरग्यांक हे आमी जॉयनूय करून घेतले. हांगासर आसतल्या पैकी चडश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ITI डिप्लोमा इंजिनियर्स फार्मासी ग्रॅज्युएट आनी ताज्या उपरांत थर्ड प्रिफरन्स फॉर द ग्रॅज्युएट्स इन एनी फिल्ड हांच्या खातीरय अवेलेबल आसा. तुम्ही पयले फावटी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन हे खूब बऱ्या पद्दतीन तुम्ही केलें आनी इट इज मोर दॅन 6,000 बॉयज एंड गर्ल्स आर रजिस्टर्ड फॉर दीस इन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. आमी असो प्रकार हो पयलेच फावटी म्हणजे आमी पळयता की आमच्या अलॉंग विथ द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हातून सुद्दां अशा पद्दतीचे इतके क्विक रजिस्ट्रेशन जायना. आमी सकाळी एडवर्टायज काडली आनी दनपार मेरेन तो आंकडो 3,000चेर पावल्लो. म्हणजेच हाजो अर्थ तुम्ही सगळे जाण काम करपाक तयार आसा, तुम्ही काम करपाक म्हणजे एन्थुजिस्टीक आसा आनी इतकी जर इच्छा आसतना आनी येदो व्हडलो जर जॉब वेकन्सीज हांगाच न्ही टुरिजम इंडस्ट्रीचूय खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आमी म्हणटा खंयचो जॉब वो ल्हान न्ही आनी खंयचो जॉब वो कमी दर्जाचो न्ही. सगळे जॉब जो आसा आपल्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे वो खूब व्हड जॉब आसतलो. हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता. आय हॅव स्टार्टेड माय करियर एज अ रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर इन शिरोडा आयुर्वेदिक कॉलेज विथ द 4,000 सॅलरी. म्हणजे 4,000च्या सॅलरीत शिरोडाच्या आयुर्वेदिक कॉलेजीत एज अ मेडिकल रेजिडेन्शियल मेडिकल ऑफिसर म्हणून म्हज्या आयुश्यांतल्या करियराची सुरवात हांवें केल्ली. हांवें मुद्दाम इतक्याच खातीर अपील केलें आपूण जर कश्ट करीत रावलो मागीर तो प्रायवेट सॅक्टरांचो आसूं तुमचें लक तुमकां खंय घेवन वचत हें सांगून नजो. म्हणून हांव चड वेळ उलोवतना म्हाका खबर आहा सगळ्या जाणांक खूब गरमी जाता, भायरूय वतात, खूब व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात भुरगे आमचे भायरूय उबे आसात. बट म्हाका पयले फावटी म्हणजे खूब उमेद जाता की येद्या मोठ्या प्रमाणात तुमी हांगासर उपस्थित रावले आनी ह्यो संदी दिवपा खातीर आमचें सरकार सदोदीत तत्पर आसा. पयले फावटी म्हज्या सरकारात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरू करून इट इज अ ट्रान्सफरंट प्रोसेस वो दाखोवन दिलो की तुमी ज्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करतले थंयसर ट्रान्सफरंट रित्या तुमची एग्जाम जाता त्याच वेळार तुम्ही भायर सरच्या पयलीं तुमकां मार्क्स तुमचे कळटा की बाबा हय म्हाका मार्क्स कितें पडले. उरलेल्या 2,500 जॉबाच्यो एग्जामी आनीक थोड्या दिसांनी जातल्यो आनी 2,500 जॉबांची बी रिक्रुटमेंट ही जाता त्या हितूर जातली. आमच्या गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या मार्फत जर कोणाक खबर ना जाल्यार ग्रॅज्युएट आनी दोज आर फॉर द गॅझेटेड पोस्ट दर फ्रायडे एडवर्टायज जाता. म्हाका दिसता कॉम्पिटेटीव एग्जामीची तयारी ही आमी सातत्यात करप ही काळाची गरज आसा. कॉम्पिटेटीव एग्जामीच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना आनी ते केल्या शिवाय आमकां संद मेळूंक शकना. हाज्या व्यतिरिक्त बँकींग आसतली, पोस्टल आसतले, रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली, UPSC आसतली, MPSC आसतली, ह्यो सगळ्यो एग्जामीची तयारी सातत्यात तुमी करची. ताज्याय खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एड्युकेशन हाज्या वतीन आमी सदोदीत प्रयत्न करीत आसा. आमच्या सरकारात म्हणजे सदोदीत आमी जे म्हणटा की करियर गायडन्स करपाक सुरवात केला आनी त्या खातीर 10वी आसतले, 12वी आसतले किंवा इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट म्हणजे आमी आत्तां जे ग्रॅज्युएट भुरगे शिकता हांकां इंडस्ट्री बरोबर कनेक्ट करपाचो प्रोग्राम हाल्लीच घडोवन हाडलो. म्हणजे इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट कितें आसा आनी भुरगे कितें शिकता हें तांकां कळपाक जाय. आनी म्हणून प्रत्येक आमी आतां पास आवट जाल्या उपरांत प्रत्येक कॉलेजीत तांकां प्लेसमेंट सेल जो चालू केला त्या प्लेसमेंट सेलाच्या वतीन तांकां डायरेक्ट नोकरी मेळची. हे फक्त ग्रॅज्युएट आनी प्रोफेशनल कॉलेजीन न्ही तर इवन दो ITIनी आमी सुरवात केला. ITI पास आवट जाल्लो भुरगो वो सदोदीत ह्या अशा पद्दतीच्या जॉब फेरांतल्यान तोय मेळचो. आमी करियर जागोर कार्यक्रम हे कालच्याच सुरवात केला. 2 दिसाच्या पयलीं होय कार्यक्रम आमी सुरवात केलो. हाज्या व्यतिरिक्त हांव थोडोसो एक वेगळो विशय तुमच्या समोर मांडटा वीच इज एन जो जॉब करूंक सोदता ताका जॉब मेळचो किंवा जाका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाचो आसपा आपलो ल्हानसो कसलो जरी बिझनेस सुरू करपाचो जर आसत जाल्यार आमच्या इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाज्या मार्फत फॉर चलयांच्या खातीर 4% ते 5% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमी लोन दिता. EDC म्हणजे इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमच्या कांपालाचेर हे पणजेच्या कला अकादमीच्या पयलीं आमच्या महालक्ष्मीच्या मंदिराच्या फाटल्यान हाजें ऑफिस आसा
आमचे ADI सेंटर, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, हाजे 15 दिसाची फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ही तुमकां दिता की तुम्ही बिझनेस कसलो करचो, कितें करचो आनी वॉट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आणि ते मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे ADI सेंटर हे सदोदीत आणि त्याच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार योजना म्हणजे आम्ही जाका म्हणटा की 2 वर्सां जरी तुम्ही लोन घेतले आणि तुमकां दिसले म्हजो बिझनेस चलना, विदाउट पेमेंट एनी इंटरेस्ट तुम्ही 2 वर्साच्या भितर ते रिफंड करू शकता. म्हणजे ज्यांका बिझनेस करपाक इंटरेस्ट आसा तांच्यांनी अशाय पद्धतीची इनिशिएटिव्ह घेवं येता. आमी आमच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटात रॅम्प ही स्कीम चलयता. इट इज रायझिंग एंड एक्सिलरेटिंग द MSME परफॉर्मन्स. म्हणजे खुबशे जाण आमच्या इंडस्ट्रीतले जांकां MSME किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टरात येवपाक जाय किंवा स्टार्टअप सुरू करपाक जाय जाल्यार रॅम्प ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो. स्टार्टअप ही स्कीम आमच्या IT डिपार्टमेंटाचेर चलता. नवीन संकल्पना कोणाक जर सुचता आसत, स्टार्टअप करतलो म्हणजे ITतलोच मनीस जाय अशें कांय ना. स्टार्टअप कोणीय करूं येता. फॉर एनी ग्रॅज्युएट तुमची नवीन आयडियाज ही दवरची. 10 लाख रुपया पर्यंतची ग्रँट आमी दिता, लोन न्ही. तुमकां 10 लाख, तुमचो जर स्टार्टअप सिलेक्ट जालो IT कडेन जाल्यार ताका 10 लाख रुपया पर्यंत सरकार मोफत दिता की तुम्ही तुमचो बिझनेस स्टार्टअपाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरचो. ही सरकाराची संकल्पना आसा. हांव सातत्यात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत ह्या मिशनाच्या बद्दल उलयता. हांव स्वयंपूर्ण गोंय जावचें, स्वयंपूर्ण खंयच्या सेक्टरात म्हणजे आमी म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेरी फार्मिंग इतकेच न्ही तर आमचो भुरगोय हो सेल्फ रिलायंट जावचो, तो आत्मनिर्भर जावचो म्हणून आमी ITआंतल्यान 28 नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. अलॉंग विथ द एड्युकेशन म्हणजे आमी शिकता आसतनाच आपलें एड्युकेशन अपग्रेड करपा खातीर एकदां तुमी ह्युमन रिसोर्सान आयल्या उपरांत तांकां फुडें स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करपा खातीर जी फीज लागता ती आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सातत्यात पेमेंट करीत आसा. म्हणून म्हाका गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसलेल्या युवा शक्तीचो म्हणजे खूब बरो उपयोग जावचो आणि तो युवा शक्तीचो इंडस्ट्रियल सेक्टरात म्हणा किंवा टुरिझम सेक्टरात ह्या सगळ्या सेक्टरात तुम्ही खूप बऱ्या पद्धतीत, कारण आज आम्ही पळयता की इव्हेंट सेक्टरात सुद्धा खूप मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. आम्ही जर त्यो घेतल्यो ना जाल्यार कोण तरी भायलो हांगासर येवन त्यो ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करता. सातत्यात आम्ही पळयलां. आणि म्हणून तर म्हणजे एखाद्या इंडस्ट्रीत पळयले आसत जाल्यार नेबरिंग स्टेटीतले इधर कर्नाटका आणि महाराष्ट्रातले खूप मोठ्या प्रमाणात भुरगे येवन ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी सदोदीत ग्रॅब करीत आसा. म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या मध्ये सगळ्यांमध्ये खूप व्हडलो पोटेन्शियल आसा. तुम्ही सगळे जाण खूप व्हडले स्वप्न पळयतात आणि ते स्वप्न जर आमी साकार करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुम्ही कॉन्फिडंट आसप गरजेचें आसा. आणि ते कॉन्फिडंट तुमच्या मध्ये आसा. इतकेंच सांगता आसतना तुम्ही इंडस्ट्री कडेन वेवस्थीत रित्या कनेक्ट जायात. तुम्ही तुमचो टॅलंट शोकेस करात आणि हो टॅलंट शोकेस केल्या उपरांत आमी जे म्हणटा की सातत्यात की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर विकसीत भारत 2047 हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करपाक घेतला. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें काम आमचें म्हणजे गोंयांत बऱ्यांतली बरी इंडस्ट्रीज येवची हाज्या खातीर जे लागता नॅशनल हायवे आसतलो, पोर्ट आसतलो, एअरपोर्ट आसतलो किंवा इंडस्ट्रियल सेक्टर आसतलें हें आमी डेव्हलप केलां. ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम आमी सातत्यात करता की भुरग्यांक अपग्रेड करून तांकां वेगवेगळ्या पद्धतीचे स्किलिंग कोर्स दिवपाचें आमी काम करीत आसा. बट ही ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाचें काम हे तुमी करपाक जाय. खंयच्याय कामाची सुरवात ही आपल्या बारीक कामांतल्यान जाली म्हणून काय हरकत ना. थोडेशे कश्ट आसतले, थोडीशी जिद्द आसतली आणि ते जर आसत जाल्यारूच आमी आमची स्वप्नां साकार करपाक शकतले. म्हाका खबर आसा ट्रान्सपोर्टेशनचो इश्यू आसा. थोड्या दिसाच्या भितर फर्स्ट फेजीत आमी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीतल्या ट्रान्सपोर्टाचो इश्यू रिजॉल्व करपाचो आसा. ऑलरेडी तेंचे आमी गेटी पासून इंटरनल बस ऑलरेडी स्टार्ट केली. ऑलरेडी म्हणजे डेली येवपाक वचपाक तेंची इंटरनल बस आसतली. बट वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान 3 शिफ्टींनी बस जी आसा ही मेन बस स्टँड कलेक्ट करपाचें म्हणजे पणजे आसतलो, फोंड्या आसतलो, मडगांव आसतलो किंवा बाकीचे म्हणजे जितके भुरगे जॉइन जाता ताजेर डिपेंड आसा की ती बस फाल्यां कुडचड्या वयल्यान सोडपाची काय सांग्या वयल्यान सोडपाची हे ताजेर डिपेंड आसा. म्हणून ताकाच लागून पयल्या फेजींतल्यान आमी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीजूय बी सगळ्या जाणांक अवेलेबल करून दितले हाजी हांव तुमकां आस्त बाळगिता. आनी तुमच्या लागीं मागता की गोंय सरकारांतल्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान एदी व्हडली संदी तुमच्या खातीर उपलब्ध करून दिल्या. त्या संदीचो फायदो घेवचो आणि ताजी फळांय बी तुम्ही उपभोगा खातीर सज्ज जावचे हांव तुमचे बरे फ्युचर आवडीता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir, for the inspiring words.
Now I request the Managing Director of Goa Human Resource Development Corporation, Shri Gurudas Desai sir, to kindly present a token of love to all the dignitaries on the days, beginning with the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji. Honorable Minister of Industries, Shri Mervyn Gudino ji. Chairman Goa IDC, Shri Alexio Lorenzo sir. Chairman Goa Human Resource Development Corporation, Shri Rudolf Fernandez sir. Shri Antonio Vaz, MLA Kortalim Constituency. Dr. V. Kandavelu, Chief Secretary, Government of Goa. Shri Deepak Naik, Vice Chairman, Goa Human Resource Development Corporation. Shri Kalpak Arwari, President, Verna Industries Association. Shri AP Pradeep Da Costa, President, Goa State Industries Association. Thank you, sir. Now, may I request Shri Kalpak Arwari, President of Verna Industries Association, to propose vote of thanks. Good morning, everyone. As the President of Verna Industries Association, it is my absolute honor to propose vote of thanks to the respected dignitaries on the days. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for joining us here today. When we approached CM Sir with a proposal of organizing this job fair at Sakli, it had to be a very small kind of a job fair. At that point in time, he immediately said, "Are Saklis kitya kare? We should give opportunity to all the youth which are unemployed throughout the state of Goa and who wants to work very sincerely." And that, I feel, is the hallmark of a visionary leader and the head of the state. It is under his guidance that the state of Goa, GHRDC and VIA have collaborated together for this job fair, providing opportunity to youth to begin their career, which is one of the most vital aspects of the young job seekers' professional life. This event is a stepping stone in moving towards self-reliant Goa in human resource. Sir, your presence and encouraging words for assuring all the required support have set a powerful tone for this initiative. A huge thank you to our Honorable Minister of Industries, Sri Mervyn Gudino sir, who has always been a pillar and stood strong with the industry whenever we have approached him with our problems and difficulties. We thank you, sir, for gracing this occasion today and inaugurating the GIDC hall, which the industries in Verna were longing for. It would be unjust if I miss out on the chairman of GIDC, Mr. Alexio Reginaldo Lorenzo, and the managing director of GIDC, Mr. Pravimal Abhishek, under whose initiative the GIDC premises has got a fresh look and who were excited and thrilled at the idea of job fair and immediately agreed to support this event by providing us this venue. I would like to thank Mr. Rudolf Fernandez, Chairman GHRDC, Mr. Deepak Naik, Vice Chairman GHRDC, for partnering with VIA for this event. At the same time, I would like to thank Managing Director GHRDC, Mr. Gurudas Desai, and his team for putting together the efforts in bringing the candidates to the doorstep of this industry. I would like to place my sincere thanks to Mr. Antonio Vaz, MLA, Kortalim Constituency, Dr. Kandavelu, Chief Secretary. Sirs, your presence here has imposed a lot of faith in VIA and its members, has provided a lot of encouragement and motivation for this event. Last but not the least, our own Pradeep Bab, who has been a guidance, a moral support throughout this event and always. A huge thank you to all the participating HR heads and industry leaders. Your commitment to opening doors to the local talent is what makes the Verna Industries Association a powerhouse that it is. Thank you for your time, for the opportunities you have brought to the table today. I must also acknowledge the GIDC personnel here at Verna, the organizing committee and the volunteers. Their logistics to coordination, your behind the scenes support will ensure that the event runs like a clockwork. Finally, thank to the media brothers after whose support in making this event a very big success.
I would like to assure one and all that VIA will continue to work together with all the concerned to bridge the gap between the talent and the industry. With over 1,300 vacancies to be filled, I am sure it is going to be a very engaging day. Thank you all. Dev Bare Karu. Requesting all the candidates to kindly stand and rise for a group photograph with all the dignitaries on the dais. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की मातशे उबे रावात एक ग्रुप फोटो खातीर with all the dignitaries on the dais. देव बरें करूं.